uraza kunsuza nta n'isoni kuramukanya kwandi uramukanya kwandi byagenze gute kugera amasaha saa sita twirwa hano mu nzu twabuze ibyo kurya abana bashobora wari muri gutetse wari uhari kuramwe wari uhari jewe naje ngasanga nkanavuzemo yusi gutetse uje gusurana ukaza saa ndoro wage gusura mvuye kwa nyahoze ni gute watinze yo kuzi ko abana babwiriwe nabyishimo turaje kumutora ku ishuri narije ganyine ngo ngira uje amasaha uje gutekera nje waje ngabanka ryama ngasinzira nkicura kagira gute ngo ndagutegereje none nziza ndarye kurateka mu masaha none sereka kugira par telefone yaje inje mbyike amasaha kuraza amasaha saa kenda nguje gutekera ndano masaha turaryike turarya umutsima w'amasaha n'ibirangiza iyo si gucumbye wari wacitse amaboko abantu bose ntibarajya cyane wari wacitse amaboko oya nyarinya none muzoza mugenda uko mushaka aha ni mu wanje si mu wawe urumva ni urugo rwanje si urwawe naragushatse si we wanshatse nako naragukoye mbere kubukwe none kuraza saa kenda nguje mu nzu saa kenda uje guteka saa kenda takazi takintu uko no mu sanza amasana ririya ibiti biririya ibiki ngo wagiye mu kazi ngo wagiye gusurana iyo sigubiko amasaha ari ukorera ati nabindi gukora ariko nyine bose ndabikora icyo ndakora utabikoze kare mbere yo kugenda muzoza bangukubisa umusanze ndi umukristo narasengewe cyangwa tubizi sitwasengewe turi kumwe nawe muzoza muza gucumuza abantu umugani wabo ngabagore mwaje gucumuza bari kuba ko bansengeye sitwasengewe turi kumwe kono nagasakumvira ubwo bugire gute cyangwa hari ibyo baguhaye kwa nyaho zawe niki yaguhaye oya none hari ibintu yaguhaye geti nakinze nta hantu uca nasinye nagutegereje nakinze nta hantu uca urufunguzo narushizeho nta hantu uca ugende ushake iyo uja nimba uja hehe usubire kwa nyahoza sinoshaka umugore bazagera mu saa kenda nguze mu nzu teka nisugwanje se ndabona nshake mbwirwa ariko ntubwinjiramo tubwinjira mu nzu utahe ugende usubire kwa nyoko nimba uja gushaka ibyuriye nimba uja kugira gute simba genda nti wokongera kwinjira mu nzu yanje hano masanti ugende ngaho genda turi umugore genda ushaka iyo urara hano undi wokongera kurara mu ushaka tiboraramo ukuba ndiye ninza naye kuvugisha yose genda nje tibinjira mu nzu yanje ugende sinkene no kubona mu maso yanje wamuyavamo tukongera no kwagaruka mugenda sinkene kubona ku gipangu canje genda hoshigenda antu abagore amasaha kuraza nguje guteka amasaha saa 10 ndateka kandi ndabishobora byose ndabikora ugende tukongera no kugaruka tungire kwa muzika kabisa ndibikwaye kumusura kabisa sasa ndirutse kubona bagere musure ndebe ko ameze na nyamadolari wiwe ariko bambwiye ngo avuye ajya ni Rwanda ngo niyavuye umugore wiwe bagere musure ndebe dore ngubu yavuga turahuye meze bite nyamadolari ni sawa mwavuze se kwa muzee kabisa okay bundi buke yase bwagiye siko mwavutse buke nyavuze nza gusurana aho none gangeze mu rugo ambwira ngo ningende mutankeneye mu rugo ngo nugenda ukene mu rugo zagenze gute se simbizi ga niwe gafite iwe babubaza cyangwa yamwoye inzoga
arasinda ameze cyane nyine nk'usinzi kuragira ngo ameze neza se nuko numva byakomeye nanje ko ntari nzi ko ari umuntu ugira amanyanga reka turabanye hano ari umuntu ugira amahoro nta kavuyo kenshi reka twari twarashwanaga none ugeze gushwana n'umugore byakomeye nyine ntibyoroshe yananiye namwe ngize ngo ariko insubire yaranga urumva cyangwa ari cyo mwakusanye mu rugo nyine gituma aho yayo ngo nagiye kurambanya ngo ntinda guteka akunda kurya cyane kure yari none se yashonje kubera atahazi abizi zino saa tiyageze noneho iwacu ngo bamucumbire wa mugore w'iwacu sinzi nimba yagwaye akirirwa mu rugo akabura n'umutekera numva yarakaye cyane reka tuhagere nje kukuvugira turebe ko yumva akakureka ukagumana ntakwirukane tugende turebe turi bumubone Mzee kabisa.